Ment Ljubljana se je izkazal kot pomemben za promocijo Ljubljane, naše kulturne scene, predvsem glasbene, pa ne samo. Pripeljemo tuje novinarje, pripeljemo tuje delegate, profesionalce in tukaj imajo potem 3 dni priložnost, da res na polno izkusijo ne samo program Menta, ki je že tako dosti bogat in intenziven, ampak s tem mi se aktivno trudimo, da damo našim obiskovalcem čim bolj celotno izkušnjo Ljubljane, kaj ponuja, predvsem atmosfero samega mesta. Ment Ljubljana se dogaja na 14 prizoriščih in seveda tudi vsi naši, predvsem mednarodni gostje, to zelo cenijo in so navdušeni. Ne samo nad festivalom, ampak nad Ljubljano kot celoto. V Ljubljano v teh 3 dneh pride približno 80 bendov, ne samo iz Slovenije, ampak iz 26 evropskih držav. Poleg njih še ogromen glasbenih profesionalcev, ki se na tak ali drugačen način akterji v svojih glasbenih scenah, v bistvu vodijo različne založbe, festivale, delajo koncerte in gre za eno veliko povezovanje različnih glasbenih scen z cele Evrope. In to pomeni, da je to za Ljubljano neka, se mi zdi, močna opcija se povezovati s svetom. I like how Ment creates an opportunity for things to happen without deciding beforehand what will happen. One of the main things that I like is that there's also a lot of audience from Ljubljana interested to see new music. For the last 4 years I've been coming here as someone who books bands from the region. Ment is a meeting point. It's a bridge between Western and Eastern Europe. That's something that's really special. You don't find it every day.